Thousand Hills Empire, Thousand Hills Empire twatangiye, turashaka kubaha update zo muri Rayon Sport, Murera, Isaro ry'i Nyanza. Dufite update zikomeye cyane, dufite update ya Robin Ngabo. Robin Ngabo wari umuvugizi wa Rayon Sport, yatangajwe ku mugaragaro nk'umunyamakuru wa Radiant TV 10, igitangazamakuru gikorera ku Gishushu. Ni imwe mu matransfer akomeye cyane yabayeho mu mupira w'amaguru mu Rwanda, kubera ko nubwo Robin Ngabo yari umuvugizi wa Rayon Sport, ariko yari akeneye no gusubira mu mwuga w'itangazamakuru, kuko niho n'ubundi yarazwi. Ntabwo yarazwi cyane mu bintu byo kuvugira amakipe, nubwo nabwo wenda bari akazi kari apart ashobora gukora. Ubu rero Robin Ngabo, umuvugizi wa Rayon Sport, nk'uko perezida wa Rayon Sport yabitangaje Rwanda Magazine, yavuze ko Robin Ngabo azasigara n'ubundi ayobora ama digital platform ya Rayon Sport, ko n'ubundi nibyo yize muri CV. Yavuze ageze kuri Radiant TV 10, yavuze ko burya yize ibintu bya digital media, itangazamakuru ariko rikoresha ibintu byo kwandika ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ama website. Ibintu nk'ibyo nibyo yize burya muri PRC. Ntabwo abantu bari bazi CV ya Robin Ngabo, nibwo bwoko bw'itangazamakuru yize. Ubwo rero Robin Ngabo mu team yasanze witwa Kanyizimana Kanyizo, asangayo abanyamakuru batatu b'abacamanza mu rukiko rwa Radiant TV 10. Ariko nubwo bwose abasanze hariya, Robin Ngabo afite CV iremereye cyane. Uretse gukorera Rayon Sport, yakoreye igitangazamakuru cya Isango Star, ahava ajya kuri Fine FM, ahava ajya kuri Radio 1, Radiant TV 1, ahava asubira kuri ajya muri Rayon Sport. Ubu rero yahavuye ajya kuri DC. CV y'imyaka myinshi cyane amaze mu itangazamakuru, gusa akaba ari n'umugabo ushoboye ibintu akora. Ntabwo Rayon Sport yamuhombye burundu, kubera ko naguma kuri platform za Rayon Sport birafasha cyane. Gusa kimwe mu bintu bishobora kuba byatumye iyi transfer yorohera Radiant TV 10 ni ukubera ko agashara k'abakozi muri Rayon Sport ntabwo kari kuhagerera igihe. Bari kugerageza kugabanya ibibazo biri mu ikipe bahereye ku bakinnyi, kubera ko aribo baperforminga cyane mu kibuga mu buryo buri direct. Noneho abakozi bo baza kenshi bitabwaho nyuma. Nk'ubu ngubu nta mushahara w'uyu mwaka bari babona, ndavuga ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri kugiye kuza, ariko abakinnyi babonye umushahara w'ukwezi kwa mbere. Bivuze iki? Bivuze ko kujya gukorera igitangazamakuru cya TV 10 biramufasha kubera ko biratuma agafaranga n'agashahara bizajya bizira igihe. Ariko yanaguzwe amafaranga menshi, nubwo mu Rwanda kenshi badakunze kuvuga amafaranga abanyamakuru baguzwe, ariko yaguzwe amafaranga menshi. Ntabwo twavuga kubura ushobora kumusimbura. Urimo uvuga ko ashobora kumusimbura n'uwo bakoranaga Wasiri. Biravuga ko ashobora kumusimbura ku buvugizi bw'ikipe ya Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport. Reka tubitegereze kubera ko bitaraba, ariko twizere tudashidikanya ko n'ubundi nta gikuba cyacitse, ko n'ubundi ni inshingano. Robin Ngabo yari kumwe na Wasiri, bari bamaze igihe kinini bari gukora, kandi bagize icyo bageraho rwose mu myaka bari bamaze bari gukorana. Bakoze duo nziza, bafite guhangana, bafite kuvugira ikipe, bafite kugaragaza ibitagenda neza mu ikipe, bo bagashaka uburyo babisigiriza. Nibwo buvugizi bwo mu Rwanda nabonye aribwo abavugizi bakora. Babikoze rero neza mu gihe bari bamaranye bakorana. Ikindi gihari, perezida yasobanuriye Rwanda Magazine, yababwiye ko rwose abavuga ko ngo hari ibibazo by'urwego rukuru rwa Rayon Sport rurebewe imbere na Muvunyi, ndetse n'urwego rw'umuryango wa Rayon Sport rurebewe imbere na Tadeo, nta bihari. Avuga ko buri Rayon Sport yagize ibibazo kenshi bigaragarira mu kibuga, performance iramanuka, kandi abantu benshi bazi ikipe ya Rayon Sport iyo imaze kugira ibibazo burya mu kibuga biranga. Ariko nanone ntago abakinnyi bishimiye prime bahawe yo gusezerera ikipe ya Rutsiro 40,000, kandi ubundi barahabwaga mu majana. Bigaragara ko harimo ikibazo cy'ubukungu, ariko nanone ntekereza ko Rutsiro n'ubundi kuyitsinda byari ibintu byoroshye, kandi ni mu mikino ya 1/8. Ubwo urumva gukomeza bakajya muri 1/4, nabyo n'indi ntambwe bateye kandi nziza. Ubwo rero icyo twababwira cyo nuko
Rayon Sport nta bibazo bihari by'ubuyobozi, urwego rukuru rurakorana n'urwego rw'umuryango wa Rayon Sport nk'uko perezida yabitangaje, niba atari imvugo ziri politiki akaba ibyo yatangaje kuko ari byo bimuvuye ku mutima. Gusa yavuze impamvu bishobora kuba biri kuvugwa, yavuze ati muri recruitment habamo ibintu byinshi, nanjye nibyo nahise ntekereza ko muri recruitment hari ibyo abantu badashobora guhurizaho, hari ibyo njyewe ntahurizaho n'umuntu n'undi ntibahuze. Guhuza kw'abantu burya mu bitekerezo nta nubwo aba ari ngombwa, kubera ko abantu bashobora kugira ibitekerezo bitandukanye ariko bagasangira umugozi umwe kandi bakagira icyo bageraho. Nibyo rero biri kuba muri Rayon Sport, bashobora kuba baragize ibitekerezo bitandukanye mu recruitment, mu bakinnyi bagomba gusinyisha. Havuzwe abakinnyi benshi, havuzwe abagande, havuzwe abataka bo muri za Zanzibar, havuzwe abakinnyi benshi pe, ariko birangira hasinye bariya. Bivuze ko rero wa mugani hari ushobora kuba yazanye nk'umukinnyi we ugasanga ntabwo bamukonsideye mu gukinira ikipe, nabyo bishobora kuba byateza akantu gato k'umwiryane, ariko ntacyo byatwaye ikipe kubera ko irimo iratsinda. Buri ikipe itandukanye wenda n'indi institution isuzumirwa mu kibuga. Ikipe itsinda ibintu byose biba bimeze neza, idatsinda nabwo haba harimo ikibazo. Nizo update twari dufite muri Rayon Sport, kandi twizeye tudashidikanya ko mukomeza kuba hafi ya 1000 Hills Empire. Mu update tugenda tubaha, mu byo tugenda tubabwira, mugakora like, share, comment na subscribe, kubera ko biba bitwereka ko ibyo dukora mu byishimiye, kandi rwose tugenda twishimira ibyo mu buryo mugaragaza ko mwishimiye ibyo dukora, bikatunezeza, bigatuma tugira imbaraga zo kurushaho gukora, kandi nimwe dukorera muhumure, ntacyo muzatuburana kereka icyo tudafite. Twiteguye kubaha ibyo dufite byose full package, ahasigaye tukishimira kubana namwe. Ubwo rero ntabwo nasoza ntavuze update, ntavutanze update kuri Champions League irimo iba, amamatch arimo rwose agera ku musozo, ntabwo nabura kugira rwose ntabaye update. Uretse Mirase yavuyemo ikagayika, yatsinzwe na Feyenoord byanganyije 1-1 imira, ariko Feyenoord yari ifite igitego yatsinze iwabo bituma isezera Mirase. Atlanta nayo yatsinzwe na Club Brugge, ni ikipe yagayitse cyane. Atlanta itwara UEFA rihuza amakipe ya Europa League. Atlanta rwose yari imeze neza ariko byanze. Club Brugge yayitsinze kuri aggregate ibitego 5-2, match yarangiye 3-1. Urumva ko Atlanta ititwaye neza, nubwo yari ifite Barukumana n'abandi bakinnyi bakomeye, ntabwo Atlanta yigeze yitwara neza uko abantu batekerezaga iri bwitware. Indi match yari Bayern Munich na Celtic, banganyije igitego 1-1, ariko Bayern irakomeza ko yaratsinze ibitego 2-1, ubwo kuri aggregate yakomeje ku bitego 3-2. Alphonso Davies yatsinze ku minota 90, byageze ku minota 90, Bayern isa nkaho irimo igayika, kubera ko cyari igitego 1-0, nubwo bwose bitari gutuma ikipe ya Celtic ikomeza ko igitego cyo hanze ntabwo kigikora. Byari kuba 2-2 wenda bakajya muri prolongation, ariko ntabwo byashobotse. Ubwo Bayern yakomeje nayo izajya muri 1/8. Benfica yakinaga na Monaco ibitego 3-3, ariko bifasha Benfica kubera ko Benfica yari yatsinze igitego 1-0. Kuri aggregate byarangiye 4-3, bituma iyi kipe ya Benfica ikomeza isezera ikipe ya Monaco. Ubwo amakipe yo mu Faransa izaboneka ni Paris Saint-Germain ya Monaco, ko Brest ubwayo izakorwamo na Paris Saint-Germain, izayikoreramo mu buryo buri direct bidafite undi muntu uzayifasha. Bigaragara rero ko iyi Champions League y'uyu munsi niyo update twaba tubahaye, nuko amakipe yatsindanwe. Ubwo dutegereze ku munsi w'ejo amakipe nka Paris Saint-Germain azamanuka mu kibuga saa 4, Real Madrid na City bimanuka mu kibuga saa 4, Dortmund izaba yamanutse mu kibuga saa 8:45. Muri iyi mikino 8 hazavamo amakipe 8 azasanga n'8 kugira ngo bijye gukora 1/8 kirangiza cyangwa 1/16 nk'uko abongereza bajya babyita. Ubwo niyo update twaba tubahaye. Indi update twaba tubahaye nuko Arsenal yaciwe amande y'amafaranga atari makeya kubera kwitwara nabi ku musifuzi, ubwo bahabonaga ikarita y'umutuku yahawe Lewis, ariko ntabwo inkuru ari iyo ngiyo, ahubwo inkuru nuko iyo karita y'umutuku bari barenganye, arbitre Michael Oliver yarabarenganyije, ariko none byarangiye Arsenal hano kubera ko kwitwara kurira ku musifuzi Premier League
ntabwo ibyemera, yewe na FA Federasiyo y'Abongereza ntabwo yemera ko umuntu yakwitwara mu buryo budakwiriye ngo ni uko yarenganye. Ni uko rero Arsenal byayigendekeye, niyo update twaba tubahaye. Ubwo ibindi nakagaruka, kandi mukomeze kuba hafi ya Thousand Hills Empire, tuzajya dukomeza kubaha amakuru uko tuyabonye buri munsi, kandi dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubashimishe. Mwakoze cyane, ciao.